knows my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. Güneş жарқын, тойыңар тойға ұнала берсін, денсаулығыңар чың болсын. Екі жаш бақытылы болсын, қармашқан қолдарына ешқандай үзілбесін. Алладан не тілесіңе тілегіңе Алла қабыл қылсын. Денсаулығыңар чың болсын, дастарханда нан кеңір болсын, заманыңыз тыныш болсын. Fix what I've broken, oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Üçüncü gündü, kança gündөн beri kütüp, sarıgı attыңар, мына Кудайым тилегиңерди тоюңарды баштап отурасыңар, балдарыңар бактылуу болсун, тойлоруңар тойго улансын, Кудайдан не тилесеңер тилегиңерди кабыл кылсын. Өкөң тең карып, ушу бала чакаңардын күнү күчүн көргүлө. Ушу балдардын жакшы балдарын жетелеп, ушуларды багып, жүдөп какап. Силер да ушу балдардын да тойлорун көргүлө. Тойлоруңар дайыма той кылам, ушу дасторконго дайыма тойлорго жайылсын. Ушул үйдө балдар, неберелер көп болсун. Кудайым не тилесеңер тилегиңерди кабыл кылсын, оорубагыла, сыркабагыла. Ушу балдарыңардын эле жакшы күндөрүн көрүп, тойлордун үстүндө ынтымакчылыкта, барчылыкта Кудайым не тилесеңер тилегиңерди кабыл кылсын, асмандарыбыз дайыма ачык болсун. Ушундай жакшы тойлордо кездешип, мындай жакшы дасторкон үстүндө беттешип, жакшы тилектерди айтып, ушу айткан тилектердин баарын Алла Таала кабыл кылсын. Тоюңа той улансын. Bismillah'dan başlaydı. Bugün bizde yaxşı günler bolup atat. Bizden balabız ulan, Ayperi aka üylönü toyu bolup atat. Oşonu tosup oturabız, Kuda kalasa toy göngül dörsün, 2 jaş baktılı olsun. O toy menen birge dağı bizde koş mayram bolup atat. Nasıl üydün жаңып өтүп, үйгө киришибиз менен, келиндин жаңы келиши менен ушундай кош майрамдар болуп атат. Ушу көптөн бери күткөн тоюбуз бүгүн башталып атат. Кудай кааласа тойду жакшы өткөрүп алайлы. Ушу заманыбыз тынч болсун. Тууган урубуз менен бирге болуп, жакшы той тосойлук, жакшы тынччылыкта жүрөйлүк. Аллахым эмне тилесе тилектерди кабыл кылсын. Баардык жакшы нерселерди ушу каалап кетебиз. Нелейм ушу бүгүн ушул балдарымын жакшы күндөрүнө баары күбө болуп, баары сүйүштө болуп отурабыз. Ушу балдарым бактылуу болсун, тең арып тең карысын, ден соолуктары чың болсун, иштери илгери болуп, эмне тилесе тилек максаттарына жетсин. Эл сыймыктанган, ушу мен сыймыктанган балдардан болсун ушу балдарым. Агарып, көгөрүп, өнүп, өсүшүп, эмне тилесе тилек максаттарына жетсин балдарым. Ушу тойлорду жакшы өткөрүп, жакшы ойноп күлүп өткөрүп алайлы. Ден соолукта болойлу, баары ушу жакшы күндөрдө жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели. Ушу балдарым бактылуу болсун. From driftwood from the deep, and I placed my veins inside your dreams to woo you while you sleep. Жаркын жана Минаш, мына эми силердин көптөн күткөн оюңар, тилегиңер ишке ашып, мындай эми кош майрам десек да болот. Кош майрамыңар мына куттуу болсун. Биринчиден мына үй тургузуп, үйүңөрдү которуп, жакшы жерге жайгашып алдыңар. Конушуңар куттуу болсун. Жаңы келин келди жаңы үйгө. Мынантип мастерскойуңар бүтүптүр. Телегеңерди тегиз деп айтсак болот. Ушу силердин ушул бактылуулук күнүңөр, көптөн бери күткөн бактылуулук күнүңөр куттуу болсун. Дайыма силердин ушундай бактылуу күндөрүңөрдө кошо кубанычыңарды тең орток бөлүшүп, тең катарыбыз бузулбастан дайыма кошо куттуктап жүрө берели. Ушу алган келиңер кабыл болуп,
бала чакалы болуп, бир эле мындай сүннөт той эмес, келерки жылы жентек той бергиле, анан сүннөт той бергиле, анан үйлөнүп үлпөтү дегендей толуп аткан ушундай мааракелерди өткөзө бергиле. Дайыма ушулардын силердин кубанычыңа да тең шерик болуп, биз дагы кошо кубанычтуу жүрө берели. 2 жаш бактылуу болсун, эмне тилесе тилектерине жетсин, силер дагы кандай каалаган максатыңар болсо, амириңерди дагы үйлөп, жаркын балдарыңы үйлөп, ушинтип балдарыңдын оозун көрө бер балам. Ушул немелериңер кош майрамдар көбөйө берсин. Мен эми ушул немеге улам менен Айпериге каалап кетемин. Ушу өмүрүн узун болуп, кармашкан колдору үзүлбөстөн түбөлүккө бала чакал боло, акар шакар боло берсин. Патамы да бере кетейин ушул улам менен Айпериге жана жаркыным менен Минашка. Төртөөңөргө тең кең пейил кетпестүү элет, байды ойлатын берсин, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, жолдошуңар кызыр болсун, жолуңар шыдыр болсун, тапкан тутканыңар тойлорго буйруп, дайыма той үстүндө болойлу, тууган уруктар. Ушу заманыбыз тынч болсун, ушул наныбыздан, ушу дасторконубуздан айрыбасын. Ошон үчүн жакшылыктарды ушул жерде отургандарга да каалап кетемин. Омейин, тынчылык болсун, жакшылыктар болсун, тойлорго кабыл болсун. Аллаху акбар. Жаркы Минаш, ушу үйүңөр кулук болсун, насип кылсын тапканыңар өзүңөргө, ушу улан менен Айпери бактылуу болсун, тойлорго улансын, дагы келин алгыла, тасырконуңар дайым жакшылыкка жайылсын, 2 бала бактылуу болуп, аркасы малбасын, алдын бала бассын. Ушул жерде отургандар баардыгыбыз тынч болойлу, тойлор жакшы өссүн. Your heart is my promised land. Minаш, жаркын тоюңар куттуу болсун бактын. Тоюңар тойгондон 2 жаш бактылуу болсун. Кармашкан колдор үзүлбөсүн. Алладан не дилесе тилеги Алла кабыл кылсын. Амин.
Andijan Bishkek şahrının Baktırgısının kızmatçılarının atından bugün söylediğinizde koyumuzlar menen kutsuluklar koyuğa uksat edildi. Sizleri şu minutulardan başlap turmuştun akbarağını açıp altın salalıkты arka taşta bir müddet tüdün kulağına kamlanıptırastar. Emese Bakı Türk'ün ölçüğüne gelip büyüklü turmuştun simbol bolğon çırağımızlarga otağımızlarda sıradan gelenizler Bilal Aygeri. Urmatlı eğitimler, kötürgün kündüğünü biyik olsun. Emese urmatlı eğitimler, men öz müddetinde yazar yazıp, sizlerge manisi öte terek olan sıralar. Siz Kalmamadır Bilal Bektursunoviç, Azatbek kızı Aykereni ömürlükçü başbuğalığa makılsız mı? Kolçalar, siz Azatbek kızı Aykereni Kalmamadır Bilal Bektursunoviç'in ömürlükçü başbuğalığa makılsız mı? Eğitimlerin ardattığı ödüllerine devam edilmektedir. Bugün 26 ноябрь 2018 жылы Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине ылайык сиздердин кеңестерде каттоо менен бирге сиздерди этибарлык өмүрлүк жубайлар деп жарыялайт. Kasalgının, aşıklıktın, aruluktun belgisi, niye çekip birbirine arayın. Urmatlı konuklar, iki yaşlı olduklar hatırlar. Urmatlı yaşlılar, sizlerge nike koyduğu saçlı koyda ruhsat edinizler. Nike kitapçesi Үй-бүлөлүгү en birinci, mamleketlik, amca toyuna kıyık kitapçalara saklasın. Canaşılı үй-бүлөлүк bayramlar oldu. Gümüş toy, altın toy, almaz toyları birge ötkürü sizlerge nasip etsin. Bilal sizge үй-бүлөңүз katары, birinci mamleketlik amca toyun rahmetinizdi. Sizdin arada toylarımızın bol çoğlarını kaçırmalar olsun. Olsun, adamların bilgisi ırız kılacak olsun, dağılan cüp şekiller daim dolu ay olsun, danışma bol, kız diyor, antlı bızbaz yar olsun, urmatlı eğitimler, karmaşkan kollar bilgen olsun, birbirlerine calgız, alını beş koymuş otoyunu için olsun, ırızlının tinç olma, ıltımak yaşar, kudağın ortasında eğiç olma. Buna uşundaki bugün Kırgız Respublikasında daha bir can öyleler aldı. Al, Kalmamadıkları үй-бүлөсү bolsular. Улуу Кыргыз элибиздин салты боюнча эң сүйүнүп кубанычы боюна батпай турган Билалды тапасы келип камжалыбызды салып келишиңизди кабыл алпаңыз деймиз.
урматтуу жаш байлар, адилдигибизге карап, ыраазычылыгыңыздарды билдирип, аталардын агыргеги үчүн, энелердин ак сүтү үчүн таазим кылып 3 жыл жүрүп коюңуздар деңиздер. Урматтуу аталар, апалар жана жалпы конокор, эки жаштын мыйзамдуу некеси менен келип коттоктасаңыздар болот. Келиңиздер. Мындан şimdi каттоо сени аягына чыкты. Жолуңузда ушундай жолдошуңар болсун, абдан сиздерге урматтуу жаштар. Бактылуу болуңуздар. Joy today after so much time. Felt just like it used to be. Talking for hours about a different life. Surrounded us in memory. We were close, never close enough. Where are we now? As if it's torn, we can stitch it up. Come around. Wanted to ask if we could have been. My tongue wouldn't break the seal. You always had something effortless. In school you were the biggest deal. Little curtains close and open up. Slipping by. I'm always thinking about the two of us. You played on my mind. Always playing on my mind. I'll come around if you ever wanna be in love. I'm not waiting, but I'm willing if you call me up. If you ever wanna be in love, I'll come around. Улам братан, жүргөн жериңиз бешит болсун, жаныңызда жарыңыз сулуу жеңебиз Айпери болсун. Үйүңүздөн эч качан чырак өчпөсүн. Сизди күткөн ата деген, апа деген балдарыңыз болсун. Бактылуу болуңуз, кармашкан болуңуздар. Loving can hurt. Алды болсо сөз тиет, арты болсо көз тиет дегендей.
2 жаш бүгүнкү эң жаман көргөн күнү бүгүнкү күндөй болсун. Биз ушуга тилектешпиз да. Биз достор жалпы достордун атынан жалпы бүгүнкү кечээни күнөөкөрлөр жана бүгүнкү күндө ушул себепкер болуп отурган достордун ушул тилекке тилектешим. 2 жаш бак болсун, 2 жаш бак болсун. Эң жаман көргөн күнү ушундай эле болсун. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. Bugünümüne Bugünümüne baş koştu 2 caş, sevişken 2 caş. Toy tamaşanı, toy tamaşanı, köngülde sıcağız, yelestere vuracağız. Жүргүлө дайыма сүйүүгө багына, көңүлдөр калбастан, кушуңар дайыма бакыттын шагында сайрасын талбастан.